Tashun Romanos capítulo 10. Hichayal teshun Diose. Kermanotak toyol kotan tas koponel. Dios yuun te yakukstaik skolel te Israeletike. Hamalia kalveyesh ta toholik te bitil toyol yotanik tas tohol te Diose. Haukmeto mas naik te bitil yaskan chunel tamelel. Yuun mabakoem ta yotanik te bitil. Toh yash ilotik yuun te Diose. Stukelik nash yaspas baik ta toh yotan tas kopik. Mabayichohik tamuk te bilayaloh te Diose. Melel te Cristo ha tals lahimbeis koplal te mandalile. Sventa yuun toh yash ilot yuun Dios spisil te machatik yash chunike. Melel te bitil toh yash ilot yuun Dios te machayash chun spasel te mandalile. Hich las tzibubei hilel skoplal te Moisese. Te machayash hu yuun spasel te bilayayal te mandalile. Hich me yash kushin te shie. Yan te bitil toh yash ilot yuun Dios te macha aish chun hel yotane. Hich layal. Mame shawal ta wotan. Macha me te yash mo bail ta chulchane. Mame shaukesh te shie. Habi macha yayi koel tal te Cristo shikoem. Sok bame hichuk shawal shaal. Machame te yashko bael tabay te shabe. Mame shaukesh te shie. Habi machayayik mueltal tabay animaitik te Cristo shikoem. Haugmeto biayal te kope. Hichlayal tahamal te Moisese. Te skoptiose nopol ayish ta tohol. Ayish ta ave. Sok ayish ta wotan te shie. Hame te skop Dios te yahcholtik. Ha te skoplal te shchunhel otanile. Habi te me hamalya awalik ta veik te ha kahwaltik te Jesuse. Sok te me yachunik ta wotanik te bitil Dios las chakushestal tabay animaitik te Jesuse. Hich me yashkolesh. Melel takotantik yahchuntik sventa yuun. Hich toh yayilotik te Diose. Sok takehtik yakaltik tahamal te chunehtik te Jesucristo. Sventa yuun hich me yashkolotik yuun. Hich tzibubil hilel tashun te Diose. Spisil machayashchun te Cristo Mas tak eshlal yuun te shie. Melel pahal skoplal te judiu etik. Sok te yan lumetike. Hunash yahwalik tas pisilik. Melel pahal yayakbay bendición spisil te machatik. Yayalbay vokol tas tohole. Hich te bitil tzibubil hilele. Spisil yayalbay vokol tas tohol te kahwaltike. Hich me yashkol yuun te shie. Haugmeto bitil kan yalbeyik vokol te bitil mato ba ishchunehike. Sok bitil kan shchunik te bitil mato ba yayohik stohole. Sok bitil kan yayik stohol te me mayuk macha yash albot yayik yuune. Sok macha kan shcholik te me mayuk macha tikumbile. Hich bitil tzibubil tashun te Diose. Helaven yutzil te machatik yeshbenik ta yalel te lek yachil kope te shie. Haugmeto mas pisiluk yayichik tamuk te lek yachil kope. Hich bitil ayal te Isaías kahwal aybal machalas chunish te kopla kaltike te shie. Hich yuun te chunhel otanile. Yash chignah tas venta yayel stohol te skop Diose.
Haukmeto, hichiakal, yu'un balmabaya yohik stohol, shon yu'un. Ya yohik temelel hichiayal teshun te diose, tasvolol te balumilale. Puh kemish skoplal ta'alel yu'unik, k'otish skoplal k'alal tabais lahibal te balumilale teshie. Sok hich yakalshan, yu'un balmas naohik stohol te israeletike, shon yu'un. Haas babial layal te Moisese, hoon me yakak, hachux biktal awotanik tasven tatechah plum, te malumuk huun tanailal toe. Yame kak ilinuk awotanik tasventa pamlum, te mayuk bila yashkot tayotanike, te shit te diose te shie. Sok hich layal uuk te Isaíase, las taonikish te machatik, malas leonike. Las taonikish te machatik, malas leonike, sok lakak snabonish ba te machatik, malas hohkonike, te shi te diose, te shie. Sok hich layal beis koplal te Israeletike, shunal kal bechel kab ta ikaw, tas tohol te lum, shchay mandaliletike. Sok te kontloin vanejetike, te shie, shi te diose, te shie. Bueno, hato shantayan vuelta. Dios me ayak bet bendición, yu'un teschulkope.